guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا گهدارین هجا به بشکنو قهوه و فلسفه ام جاره کدن پیش بریونه. مرحبا گهدارین هجا مدیسا قهوه خو حاضر کر و به برنامه کنو ام دیسال پیش بریونه. هل بجترج مرحبا مراد. مرحبا سزگین. روشات پشتی به ودانه که کرد. باشه ساوی تو شوایی. باشه ساوی باشه ام دی ساعتن ویدری. خود پشتی برنامه شسته مقت هفدو ندیت بو. این نو ام هفدو دبینن. وقت دگو به برنامه شستان ام هاتبون داویا فلسفه خریستیانیه. بله. از دیرک بکویم ناو مسئله یا. وای دیسا ام لورن لبر میکروفونا خواه به گهدارین پودکستا خوانه. شیز برنامه تیرا خواه باش بو یا نزان وقت دو سالم وان قایدا چیتکن. بله شیز برنامه نه هندکه. و جبوی چه پشتی برنامه شستان و بهوانه که کرده از دوازم منک ج گفتار راوه بکم. بله بله. ج گلک ولاتین جهانی نامه شاندن جمره دکتر او زانیارین سوئیسری بازار قهوه برزیلیایی یعنی گوتن تنکی نابر بدن قهوه نمال دنیایی. زانیگه کوانه بنافودن که بود تدی تن دگول گور زانیگه ها سوئیسری جرم بود چه بود؟ ارید اشتکار بود. نامه شاندن گوتن اون پر قهوه و دخون هنک نابر بدن ونی نخوش بکن. امجی مجبور من هنک نابر دام مگوه هنک به قهوه بسکنن. دمه ادبین بس یعنی پشتی نابره و باش بوجی یعنی تو زانی هاوین تیرا خو گرم بود. دگرمی ده فلسفه قد نایکشاندن. پشتی به بهودان یا بدیسا دست بی بکن البته. ادبیم دم سالا فلسفه پاییزی یا باران işte hava عور دنیا تقریب بچکی. دم سال و وقتا فلسفه تونه سرگین. اره تونه لی تگاوادن گو گرم نابه چه نابه. تشتی از هر دبیم تشتی قبول نکه تجی فلسفه رخ نکرنه لی پرسینه. جبو من از بجم. یعنی از چی بجم قبول نکه تجی. باشه مراد. ام دست به از بیم هدیه دیم کن مجرا خواه. بله. فلسفه خریستیانی مقدان دو بو. بله. امی ایجار دیسا جدی کوامانه امی دوام بکن. بله. سزگین وقت گو حتی برنامه شسته ام هاتن. ده سezona دویمین ده مدست به فلسفه سردما نابین کربو. فلسفه سردما نابین جدو بشام پکتی فلسفه خریستیانی و فلسفه اسلامی. مجد دسپیکا فلسفه خریستیانی دسپیکر مقاله تایبەتمەندیên فلسفه خریستیانی کر مقاله مجارێنوی کر مقاله فیلۆزۆفان کر وەک کلمنت ترتولیانوس ئاگوستینوس بوئتیوس ئانسەلموس پتروس ئابێلاردوس مقاله وان فیلۆزۆفان کر مقاله بەرهەمێ وان کر مەهنەک قاله ژیانە وانە تایبەت کر ئەم کەتن ناو ماگازینێ و به برنامه شستان ام هاتن داویا فلسفه خریستیانیه. وی چای مرکاری بجی که ام هند فلسفه سردما ناوین دنه ام نکتنه سردما کنو. بله بله ام هند فلسفه سردما ناوین دنه فلسفه سردما ناوین ج 7 سالا دودیا پشتی زاینه 7 سالا دودیا دست بید که و حیا 7 سالا 15 داجو یعنی نزدیکی 1300 سال. دناف سردمین فلسفه ده سردما هری درجه لوما منابرک دا یعنی بهودانک مدا هین وقت سزونانو دسپینه کریه ام هند فلسفه سردما ناوین دنه پشتی فلسفه سردما ناوین به سردما کنو امی سزونا سیمین بدن دسپی کرد. باشه مراد وقت گوت امی د فلسفه سردما ناوین ده دست به فلسفه اسلامی بکن. بله. د فلسفه اسلامی ده امی قالات چه بکن لسر کی جان مجاران بسکنن و بری دست به که کاریج پیشی ده هنک آگاهی بدی لسر فلسفه اسلامی. یا د فلسفه اسلامی ده امی قالا تایبەتمەندی و مجارن فلسفه اسلامی بکن. فلسفه اسلامی چیه؟ خودی کی جان تایبەتمەندیانه دوره با آوه که کرونولوژیک امی دست به فیلوزوفین فلسفه اسلامی بکن. قالا نیرینی نوان بکن، قالا برهمی نوان بکن،
هن قلا خباتين وانين دربي فلسفة بكن قلا جيانا وان بكن وبفيا وهي مي فلسفة إسلامي بدومين. باشا مراد قهوه ماجي برسيم جي حاضرن بله ام تكارم دست بي بكنازي لي سezgin ser قهوه دو غازم تشتكيش بيجم يعني ما دمه نابردا لي جي انتلكتوال بونا ما تشتكي من ابو يعني تيراخو ام انتلكتوال الحمد لله بي قهوه جي ام كارن انتلكتوال بونا خو بدومينن لوما برا غوتارين ما نترسن نكبنتاي جي انتلكتوال بونا ما تشتكي من ابي باشا مراد وی چای از بپرس عولی ام دست پی بکن بله دخوازم جناوی فلسفه اسلامی ام دست پی بکن فلسفه اسلامی چیه یعنی ناوی فلسفه اسلامی خودی وقتی که چاوی و چما بوی ناوی هاتیه بناف کرن دیروکا فلسفه جه چند بشان پکتش چند سردمان پکته وک سردما یونان آنتیک فلسفه سردما ناوین فلسفه مدرن گاوا اموان سردمان دنرخینن دوی ام لدیروکی بنیرن لشرط و مرجی وی چاقی بنیرن چمکی شرط و مرجین دیروکی تایبتمندین وی سردمه لسر فکر و نیرین مروان باندورا که مزن دیله باندورا که مزن چید که وک میناک گاوا ما قالا تایبتمندین فلسفه سردمان ناوین کر ما قالا دیروکا وی دمیجی کر د سردما ناوین ده دو دینین مزن دینین وک خریستیانی و اسلامیت درکتنه هولی اولجیانی بلاو بونه ev روش لسر فکر و نیرین مروان باندورا که مزن هیشتیه باندورا که مزن چیکریه باندورا که او قاس مزن چیکریه کو فلسفه سردما ناوین بناو دینین خریستیانی و اسلامیت جه وقتیانه یعنی گاوا فلسفه سردما ناوینم دنرخینن ام فلسفه سردم ناوین دکن دو بش فلسفه خریستیانیه و فلسفه اسلامیته جوخد برنامه فلسفه خریستیانی ده گاوا مقاله فلسفه یاوی دمی دکرتم مجارین دینی درد کتن پیشبرینه مجارین خریستیانی نقاشین دنا فلسفه و خریستیانیه ده و فیلوزوفین وی دمی هلبت پرانی راهی بون کشه بون تئولوگ بون لکلیسه پرورده دیت بون بله میناک گاوا میناک که باش بو یعنی گاوا تگول کلیسه پرورده دیت بون دوی مرا شرط و مرجین وی دمی زانبه چمکی پرورده دی دست کلیسه ده بو یعنی دبستان دبن چاو ام بیجن حکمرانی کلیسه ده بون بله پرورده دی دستی وان ده بو اوجی gelek filozof o keşişin ve demi lur perverdeyi ditibun u jibervan sedemin tego de felsefe serdama navinde taybetmendiye heri gring dinu baveri bu loma de binafkirna felsefe İslam'de van taybetmendiyen mekal kırın bandor kırne piştivana ve geren ser pırsatı tego felsefe İslamiçiye فلسفه کول شارستانیه اسلامی درکتیه و بلاو بویه وک فلسفه اسلامی تبناف کرن لیل ور هنک خالین گرین کنه کو گرم سر بسکنن فلسفه اسلامی تنیج عالی فیلوزوف مسلمان نهاتی آوا کرن لوما او تیگه شارستانیه اسلامی خالکه و تیگه که گرینگه نواز بالکش bu براستی د فلسفه خریستیانی د متنی قالا فیلوزوفین خریستیان کربو هلبت باندورا فلسفه یونا نا انتیک جسر هبو باندورا خبات و ورگرین فیلوزوفین فلسفه اسلامی جهبو لی فیلوزوفین که ما قالا وان دکر فیلوزوفین خریستیان بون و پرانیجی راهیب بون بله لیجبو فلسفه اسلامی تگو تنجالی فیلوزوفین مسلمان نه هاتی آوا کرن دکاری و مجاری هنکی جمره وکی مراد د چارچوبه هلبت تگو شهرستانی اسلامی ده بله yani ev mejari disa bdiroke ve gredaiye dirok çma avqaz gringe sezgin şertu mercin diroke li ser fikru nerin mrovan bandor dehele yani denav şertu mercan de kijan şertu mer derke ve peş ev fikru nerin me ligorui de goherin minak 2020 de ev nexweşiya koronayê derket bela bu bandoreke mezin ser ciyanî îşt di felsefeya sed sala 21 de gava felsefeya sed sala 21 bê nivîsîn mesela bê korona bê nexweşiya pandemî
em nikarin wê felsefeyê binirxînin. Belê. Loma divê em şert û mercên dîrokî baş zanibin. Çarçoveya şaristaniya İslamê ji xwe ji bo pênaseyê rêyek li ber me vedike. Me got felsefeya İslamê felsefeya ku li şaristaniya İslamê derketî û belaviye. İslamiyet wek dîneke yekxwedayî, dîneke monoteîst di sed sala hefta de li bajarê Mekkeyê derdikeve. Dure hêza xwe ya siyasî jî xurt dike û pir zû belav dibe. Ji Erebistanê yani li Erebistanê ji bajarekî Erebistanê heya hemû Erebistanê ji wir heta Iraqê, Sûriyê, Afrikaya Bakur û heta İspanyayê yani li gelek cîhan belav dibe û pir zû belav dibe. Mînakek dixwazim bidim İslamiyet di sala 62 de li Mekkeyê derketiye vahiya Ewlî 62 de hatî. Di sala 639 de di dema Xalife Ömer de ji Mekkeyê heya Diyarbekir tê û Diyarbekir bi dest dixin. Piştî 30 sala. Yani ew erdnîgariyê bifikire ku çiqas erdnîgariyeke berfire hebelê. Loma gava em qala şaristaniya İslamê wê demê dikin erdnîgariyeke pir mezin dertê pêşberî me û helbet çand û cudahiyên li ser van erdnîgariyan. Loma di binavkirina felsefeya İslamê de navê İslamê tenê filozofên Müslüman nîşan nade. Erdnîgariya ku felsefeya İslamê lê derketiye û bela bûye nîşan dide. Yani ew atmosfera ku felsefeya İslamê lê derketiye û xwe li ser wan taybetmendiyan ava kiriye. Li gel van hemû gihan em dikarin bêjin ku felsefeya İslamê ji nav çanda şaristaniya İslamê derketiye bi çand û huner û zanîna şaristaniya İslamê pêşketiye û belaviye. Me got İslamiyet wek dînek di sed sala hefta de derketiye û belav bûye. Lê felsefe İslamê kengî derketiye Murat. Yani jaliyê dîrokî ve felsefe İslamê di navbera kîjan sed salan de em bêjin cih digire? Belê İslamiyet sed sala hefta de derketiye û felsefe İslamê jî di sed sala heşta de destpêka wî sed sala heştayê yani di sed sala heşta de êdî wek felsefeke taybet, felsefeke sistematik xwe nîşan daye û hatiye qebûl kirin. Eger bê bîrate ji bo felsefeya Xristiyanî ji me tiştek wergotibû tedî Xristiyanî derdiket û 200 sal şûn de me navê felsefeya Xristiyaniyê dibîst yani ew derketina dînî û derketina felsefeyê ne heman demin piştî navbereke felsefe derdikeve. Çixwe te got felsefeya Xristiyaniyê ji sed sala dudiyan dest pê kir û heya sed sala 15 han devam kiribû. Te got felsefeya İslamê di sed sala 80 de derketiye. Belê. Jaliyê dîrokî ve van her du felsefeyan yani felsefeya Xristiyanî û felsefeya İslamê. Em çawa dikarin dabeş bikin yani di nav wan pêşaniyeke dîrokî heye gelo? Jaliyê dîrokî ve felsefeya Xristiyaniyê berê felsefeya İslamê derketiye. Xristiyanî jî wek dîn pêşiya İslamê. Kronoloji. Lê piştî demekê yani piştî sed sala heşta felsefeya İslamê dest pê kiriye. Felsefeya Xristiyaniyê û felsefeya İslamê piştî wê demê li erdnîgariyên cuda di heman demê de hebûna xwe domandine. Yani felsefeya İslamê piştî xelasbûna felsefeya Xristiyaniyê derneketiye. Piştî sed sala heşta wek du felsefeyên hemdem hebûna xwe domandine. Murat ji erdnîgariya felsefeya İslamê ez dixwazim devam bikin. Te gelek jara behsa erdnîgariyê kir. Te got felsefeya İslamê li erdnîgariyeke mezin fireh belav bûye. Ji Erebistanê heya Iraqê, heya Afrikaya Bakur û İspanyayê Endülüs em zanin. Di nav vê erdnîgariyê de jalî felsefeyê kîjan navendên girîng hene? Di felsefeyê de kîjan navend derketine pêş? Di serî de bajarê Bexdayê wek navendeke girîng derdikeve pêşberî me. Bajarê Bexdayê wê demê paytexta Abbasiyan e. Jaliyê siyasî, çandî, aborî ve navendeke mezin û girîng e. Gelek medreseyên mezin lê hatine ava kirin û wê demê bi rastî jî navendeke bajareke girîng bûye û
nizanım raste ne raste agahiye ki jiciye ki muxundu bu jiber bedevbuna wî jiber mezinbûna wî navê Bexdayê kirnî Bexda wek diyariya Xwedê watiya diyariya Xwedê nizam raste ne raste ne rast bejî nebûye min jê bibin dûre navê Bexdayê em dikarin sêr de bêjin yani ji alî siyasî çandî aborî ve çawa di pêş de ye ji alî perwerdehiyê ve jî di pêş de ye ew ji alî Abbasiyan ve mesela medreseya bi navê Beytül Hikme hatiye avakirin ew ji bo perwerdehiyê ji bo felsefeyê biye navendeke girîng dîsa em navê bajarên Semerkant û Xorasanê karin bêjin piştî dewleta Emewiyan bajarê Şamê dibe paytext û ji alî perwerdehî û felsefeyê ve pêş dikeve li Misrê bajarê Qahireyê di dema dewleta Eyyûbiyan de ji alî perwerdehiyê ve ji alî em bêjin siyasî ve navendeke girîng e û ji bo perwerdehiyê medreseyên avahiyên gelek mezin tên avakirin û İspanya piştî digîjin İspanyayê Müslüman digîjin İspanyayê li wir dewleta Endülüsê ava dikin û paytexta Endülüsê bajarê Kordobayê wek paytexta Endülüsê navendeke girîng e û ev navend ji bo ne tenê ji bo felsefeyê wek me got ji alî siyasî ji alî çandî aborî ve perwerdehî ve jî navendên girîng in. Di serî de gava meqala felsefeya serdema navîn kir me got şert û mercên dîrokî li ser felsefê bandoreke mezin çêdike. Dixwazim em hinek qala taybetmendiyên serdema felsefe İslamê bikin Murat. Di nav kîjan şert û mercan de derketiye û pêşketiye? Şert û mercên dîrokî dipirsiyan bi tevahî? Yani çerçoveya taybetmendiyên dîrokî de şert û mercên siyasî, aborî, çandî, hunerî maşallah bigiştî. Maşallah. Yani piştî sed sala hefta şaristaniya İslamê li erdnîgariyeke mezin belav bû û li sê parzemînan cih girt bi vî awayî rastî çand û milletên cuda hatin çanda Helenîstîk dîtin şaristaniya İranê şaristaniya Persan nas kirin zanîna Hindistanê nas kirin û felsefeya Yunana antîk dîtin ji ber van cudahiyan bi taybetî cudahiya zimanan mecbûr man ku berê xwe bidin wergeran û berhemên Helenîstîk berhemên Yunana antîk berhemên Hind û Persan wergerandin zimanên Erebî bi taybetî di dema Abbasiyan de ev tevgerên li ser wergeran zêde dibin û ji aliyê xelîfeyên Abbasiyan bi destê dewletê tê meşandin yani wek projeyeke dewletê hatiye meşandin piştgiriyeke mezin da nevê projeyê ji bo zanîn felsefe û perwerdehiyê medreseyên mezin hatin avakirin ku wek min gotibû Beytül Hikme tê avakirin Beytül Hikme jî wek nav yani mala zanînê mala zanîna mezin em dikarin bêjin û li van medreseyan zanyarên Xristiyan, Müslüman, zanyarên cihû û Suryanî bi hev re xebitîne bi taybetî piştgiriya dewletê di pêşketina xebatên felsefî de bandoreke mezin kiriye yani ev tedî ti serî de min got felsefeya İslamê tenê bi destê filozofên Müslüman nehatin avakirin em vê taybetmendî li vir dibînin yani Xristiyan, Müslüman, cihû, Suryanî bi hev re xebitîne û ji li ser vêya dixwazim mînakeke bidim ew berhemên Yunana antîk felsefe Yunana antîk pêşiyê ji Yunanî wergerandine zimanê Suryankî dûre ji Suryankî wergerandine Erebî ji bo Erebî wek te got gelek berhem ji zimanên cuda ji bo Erebî hatine wergerandin ez bêm ev werger ji bo felsefeya İslamê bûne çavkaniyên girîng belkî yê sereke ji xênî van wergeran Murat çavkaniyên felsefeya İslamê çi ne? Felsefeya İslamê yani bivê nevê wek ji navê wî jî tê famkirin erê em dibên bi tenê destê filozofên Müslüman nehatin avakirin lê dîsa jî giraniya dînê İslamê jî li ser heye loma di nav çavkaniyên sereke de em dikarin navê Qur'anê bêjin Qur'an û sünnet wek çavkaniyên sereke ne
Kur'an bi taybeti bu nîqaşên metafizik û epistemolojik bûye çavkaniyê giring, çavkaniyeke giring. Di mijarên wek ruh, qeder, edalet, jiyana piştî mirinê de çavkaniya sereke Kur'an e û eger bê bîrate van mijaran di felsefeya Hristiyaniyê de jî derdketen pêşberî me. Dîsa di pergala civakî û felsefeya ahlakê de sünnet yani jiyan û tevgerên pêxember wek çavkaniyeke mezin hatine dîtin û hatine şîrovekirin. Dîsa disiplînên İslamî yên wek kelam, fıkıh, tesavvuf di gelek mijarên felsefî de bûne çavkaniyên giring û helbet felsefeya Yunana antik. Felsefeya Yunana antik bê felsefeya Yunana antik em felsefeya İslamî bixwînin wê gelek alî kêm bimînin. Felsefeya Yunana antik, berhemên filozofên Yunana antik di pêşketina felsefeya İslamî de xwediyê ciyeke taybet û mezinin. Hatta li ser felsefeya İslamî nîqaşeke mezin jî heye. Yani hinek alî hinek nawazim nav bidim. Nîqaşeke wilo heye. Yani felsefeya İslamî hinek kes rasterast neqilkirina felsefeya Yunana antik. Wek neqilkirina felsefeya Yunana antik dibînin. Aliyeke dinê jî dibêjin belê felsefeya Yunana antik wek bingeh girtine lê şîrove kirine û bi van şîroveyan zanînên nû, nêrînên nû ava kirine. Ev du alî jî heye di bernameyên pêş de belkî em qal bikin. Lê kîja alî be jî, çawa be jî felsefeya Yunana antik di felsefeya İslamî de ciyeke mezin girtiye. Bi taybetî berhemên Aristoteles û Platon qîmeteke mezin dane van navan û berhemên wan. Di bernameyên Aristoteles de me qal kiribû belkî bê bîrate. Aristoteles di felsefeya İslamê de wek muallimî evvel hatiye binav kirin. Mamosteya ewilî yani. Mamosteya ewilî yani qîmeteke mezin dane wî. Di bernameyên pêş de em ê bi hûrgilî qalavan mijaran bikin. Xuyayê Murat bernameyên giring û mijarên balkeşkî pêşa me ne? Belê. Ev bername me ji bo eger tu aciz bûyî sezgîn em dikarin sana bereke bidin. Nana ji ber ku wek erdnigarî em ev mesele ji me re ne gerîbin ez bêm wê bêhtir bala me bikişîne. Belê. Ev bername me ji bo felsefeya İslamî wek destpêkek bû. Meqala pênaseya felsefeya İslamî kir em li ser şert û mercên dîrokiyên wê demê sekînî ku wek te got di bernameyên pêş de em ê bi hûrgulî bikevin nav van mijaran û qala filozofên giring bikin wek gotineke dawî Murat li ser felsefeya İslamê tişteke dixwaze lê zêde bikî. Te pir zû bername qedandiya sezgîn tu aciz bûyî. Ya ji bo destpêkek yani bernameya ewlî bû me got guhtar na bêriya me kirine em hinkî sohbet bikin. Gelek bername pêşa me hin loma. Yani ew gelek name hatine tu zanî ji çar aliyên cîhanê bi milyonan name hatine me got belkî em vana bixwînin tu müzîkek el dawî vekî. Fon müzik. Belê wek te got ev bername wek destpêkek bû sezgîn. Felsefeya İslamê di sed sala heşta de di dema Abbasiyan de pêşketiye bi piştgiriya dewleta Abbasiyan ve bi xebatên wergeran pêşketiye û çarçoveya xwe firehtir kiriye. Helbet bandora rewşa siyasî jî heye. Yani bi dewletên nû erdnîgariya İslamê fireh bûye û berhem û mijarên giring di felsefeya İslamê de cî girtine. Wek me got bi taybetî felsefeya Yunana antik xwediyê bandoreke mezin e. Di bernameyên xwe de em ê qala van mijaran bikin. Dure bawayekî kronolojîk em ê dest bi filozofan bikin, filozofên İslamî bikin û qala berhemê wan bikin. û helbet wek her car em ê bi qehwê xwe bikujin. Têra xwe em ê qehwe bixwin. Lê di piştî bername şêsta me gotû êdî qehwe ser te. Şêst bername qehwe li pişta me bû. Di îjar jî min çêkir. Bira îjar jî qehwe aidên be. Tamam. Dure êdî aidê te ye sezgîn. Wekî din tiştekî bêjim tuneye ji bo guhdaran saxî û silametî dixwazim. Tiştekî ez bêjim tuneye. Baş e em xatir bixwazin vê çaxî qehwa
ji bo bername pêjî ez ê bixware bînim qehwa xwe İnşallah û sevgili qehwa yani te elbet. qeydê me hene di çend bernameyan de tewergo qeydê me hene guhdarên me baş zanin Kilo qehve têra şêz bernameyê dike ya çi kilo ki çi de kilo sezgin yani hayatej meselesi kîsek ji bo haziriya zivistanê tu 10-15 kîs bistîne bira bînemalê bira Tamam. li vir bisekine baş e vê çayê em xatir bixwazin Belê. guhdaran heta gu ev mesela qehwê dirêj nebe bê qehwe nabe zanî nabe guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we bi xatirê we قهوه و فلسفه